Pemirsa Danu Batur ring Kintamani akeh kewigunayang oleh keramane untuk budidaya ulam ngangge sistem keramba jaring apung utawi KJA. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli Nureksain kewentenan KJA ring Danu Batur Rauhe mangkin sampun kantos roras talian plong sane kekantenang sampun ngelangkungin wates sane ke rekomendasiang. Kabid Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli Iwayan Agus Wirawan Mausang, anutin saking kajian daya dukung tur zonasi KJA ring Danu Batur war sekali tali pitulas, memperkanti sareng PMK Bangli miwah Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, kawigunan Danu Batur untuk KJA karekomendasiang wantah siki persen saking jimbar Danu Batur utawi sawetara dasetali plong KJA untuk ukuran 4 kali 4 meter. Nanging rauhe mangkin kuentenan KJA sampun ngelangkungin siki persen inucap saking jimbar Danu. KJA ring Danu Batur kaduenang oleh krama lokal sane jenek ring penepi Danu Bature. Ring sajoning nes wilangan KJA mawawah malih paiketandane sampun ngemargiang makudang-kudang pangupaya sekadi nguah sistem budidaya ikan saking sistem KJA ring badan air Danu ke sistem bioflok ring darat melarapan ngicenin wantuan percontohan paket kolam bioflok. Lianan punike Dinas PKP taler sampun ngelaksanayang demplot penataan KJK ring pesisi Danu Batur miwah ngarianin demplot percontohan KJA ramah lingkungan. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.